past. Kad gremo u grad, po kancelarijama, onda ne govorimo baš po božovsku, jer te malo ki razumi. I onda govorimo književne. A međusobno ovdje kad to najviše. A i kad idemo negdje u druga sela, jer svako selo ima svoje drugčije govori. Ali se mi razumimo, jer to je slično jednom drugom. Između sebe rečemo meju se. Meju se govorimo. Meju se govorimo ovako. Naprimjer, ovdje neke reče košara, zove se košara, mi rečemo konestra. A neke reču Sparta. Jedna te ista stvor po 3-4 ima naziva. Ali puno ima starih stvori, koje su sad već šle u zaborav. Još mi, nos 3-4, a da, ima ih više, vi stari ljudi, če govorimo po božovski. Inače, ove mlade to više ne govore. One ne znaju koje su to riče. Ali uz nos se isto nauču. Uz nos naučite se. Neće nikad govoriti kako mi, ali hoće. Naučite se, ali svaki voli zadržati svoj jezik, odakle si duša. Po školah, po kancelarijah, zavisi gdje greš. Važno da nas razumu, če govorimo. A ne moraju odgovoriti. Rečemo kad čestitamo nekomu drugomu, ne rečemo sretan Uskrs. To ne rečemo, sretan Uskrs. A kad govorimo baždok je Uskrs, ili duša je Uskrs, ili danos je Uskrs, to rečemo. Ali kad čestitaš nekomu, da rečemo sretan Uskrs. Naprimjer, ja Lidiji čestitam sretan Uskrs, neki joj reki sretan Uskrs. Hodije učitelj po kućama ili učiš, popodne. Od 2 do 3 se mora učiti. Od 2 do 3, je. Kod nas je hodi učitelj, obilazi je po kućah i onda ko te ne bi noša doma da učiš, onda bi sutra u škole bilo čudo. Ili bi ti jedinicu do ili šibu, a onda se mora ovi poštovati to. Ali kad bimo doma i više puta bi rekla mene moja mati, jesi li naučila, ali više puta bimo mi u školi, znaš, sve ono domaći rad za vrijeme odmora bimo pisali da imamo više vremena za doma. Rabotaš? Da imaš rabotate. Ali isto stigli smo sve. Ali nije bilo kako će da nosi. Vazme. Ili uzme ili vazme, ali većinom ćemo vazme. Vazme još. Bude. A mi da gremo bižna kopat. Ja to sam to gotovo. Naši su došli, pa onda je trovi